Na Peršej schadzki odlučene, že išče jeden rok za koordinaciju nacionalnih sovitoh budze prešedac nacionalni sovit Mađarske nacionalne zajednici, pretože ma prav mnoho sovitnika i potrebni resursi kotriše možu zanimati za koordinaciju. Bešedovane i žeše nacionalni soviti nadalje budu starati o kulturi i obrazovanju. Jak treća točka bola naše viđenje zakona o javnih medijah, kotri bi mal vis, gdje dostaveni obrazovni materijal, ktorý ukazuje na to, že jaký opšti trend co se dotyka informovanja nacionalnih menšinoh. Jak by patra naše doplnjenja i naše viđenje stvarov bude na javnih raspravah už na jutre v Novém Sadu, v pokrajinských institucijách a dalje predviđena javna rasprava i 27. februara u Beogradu. U prostorijah zaštitnika Hraždanov u Beogradze nješka otrimana i druga schadzka. Ona otrimana s terašnjim ombudsmanom, s panom magistrom Zoranom Pašalićem. Lično se predstavili nacionalni soviti i se predstavili određeni problemi i zaumahi, kotri evidentni u každej roboti nacionalnog sovitu.